lapha sithi ngena siyakumonitor ukuthi athi ngemagazethi bantu baphila njani naso ngakwendi lokho siya criticize asibaloko nje Mageba sithemba ukuthi ke kutawusebenzeka ngoba yana sekuyabonakala ukuthi kuyiwe embili and kuyasebenzeka kakhulu. Yeah. Mhlawumbe asingene kule namba bhuti before engudedela. Kukusho ukuthi commander athi as a have a holiday kuvele kuthule nje kube ne holiday. Mhlawumbe kulamaswati kushoni lokuthi ku mass democratic movement kushoni lokuthi commander asiphe ama holiday vela abe khona basina bakhuluma bothinzi bala kuvakala ukuthi hawo inkulumo yabo iviwa ngithu bantu kushoni lokho buholi Mageba kuba nana kuluthiwa kuba bede i-vacuum leadership kwaze kwaba ne-vacuum le nature itself bese yathi identify lobuholi because bantu Mageba bese sengithatha ngekubekisa ngale takamoya ngoba takamoya ngithemba ukuthi uMaswati understand umuntu Mageba uspirit uyabona so the spirit is controlled by nature nasekune vacuum umuntu ufuna hlala nemholi nasekune vacuum of leadership kubese image lobunye buholi uma ngathiwa nje thina Mageba sekho akusho ukuthi ngababethe labanye boZweMart nabo Mageba bese uNkulunkulu uvusa labanye njengoba labanye nabashiya nje lebebenta lomsebenzi lemajayandesi lamanye beka khona la powerful ake abakhona kuze dawuvela futhi lamanye Mageba so nala kunelena kuwa lobuholi lobho sekuvela ke laba lebasina bakhuluma into bathi sidaweni ukuthi bakwende lamaswati akubona asekela amaswati athi okay labantu laba ngabavikela thine kulabamvu labasibulala because you will understand Mageba ukuthi emaphoyisa namasotsha atakhele butha kulabantu ngaJune 29 I'm lucky Mageba because I was there nakwakhiwa leligama lelithi Swaziland Solidarity Forces Swaziland International Solidarity Forces ngiyakhumbula njena bengiphethe personal ngibhala phasi wazi lo munye le new marting alenye langa wathi hayi kufuneka kungenelo international lapha so it was an exercise Mageba ngathemba freedom days yahamba lapha document sibakhombe la kwakhiwa khona lama solidarity forces the idea at the time it was an idea and bangibita mina as an editor lokufuna ukuthi bamchazele ukuthi le bita usebenza kanjani so nakafika lama solidarity forces avikela lesive alwa naleti satha lesive then labantu base bagaina itrust kulama solidarity forces we understand sebeva ngako ke sebeva ngawo ukuthi wo cha ngoba bayathi sinabekhuluma injoba tawuyenda so nabathi phephani ngamsombuluko kwale kufuna kwenda namasifuna ukubuka they compile baya comply yabona so say leadership ke leyo because ku leadership ufuna avoid ukukhuluma kakhulu bese awusendi you rather keep quiet because once wakhuluma wangendi then mina nje will make an example mina the reasoning mina ma followers langaka Mageba ukuthi bengisolo ngisho ukuthi mina ngeke aze ngibambe amaphoyisa amswati mina bavela kangibamba so because nangisaqala bekuthiwa unani bathambamba bathambulala yabona we are not saying ngeke sife but the more you become strong Mageba bakubona ulwa emaswati they gain respect on you yabona kuso cha lona kucinile ngomholi nalama solidarity ke forces achamuka akhanza kunesidingo sekuvikela amaswati lasolakhala adujulwa ngamaphoyisa afika ke wona akhalisa sibhacu kulabo labadula lamaswati konke kumumvu Mageba umata asanemvikeli noma ngabe uva buhlungu hamba ucamela kulomvikeli ngeke amaphoyisa botsinzibala bacommand emaswati laba wabulalako asale bakhohlwa because
ngeke udubule Mageba udubule emaswati bese uthi wena utawukhokha iorder bakulalela phela abantu Mageba nase bathi abasafuna ubaphathe banendlela yabo okay ukuthi asisafuni noma ungabayentani Mageba nangabe wakwasoma nasathi nje lo sisa akasakufuni kusinangabe ngasoma hawu usho ukuthini ngiyasoma msinanyalo beso okay angibekise kanjalo kunasathi akasakufuni lo sisa yeah umhluko bethe wena uthi usholani ngenteka thulithulize ukuthi uyakusaba ukuthi vele uyakwade ukuthi kumbe unjani njani unikene into indlo kanye wakubona wenda igaba yabona but utawuthola indlela ukuthi agcina uphumile la kuwe okay lokusalako lesinqumo sakhe sokuthi akasakufuni utagcina implementing noma ngaba violent kanganani noma ngaba violent Mageba umtshele ukuthi wena utamenta ukuthi utamhudula umfake ebhuthini utawuthulisa kwaleso sikhathi but lokusalako utagcina hambi so nebantu ke nawo baphethe ngepolitiki Mageba exactly the same okay tabadubula nyalo ubahlakade nabaprotesta babile emakhaya kanjalo ukusalako so bayazinda lemakhaya ukuthi abasakufuni wena yeah yes hayi no ubeka yona bhuti man manje kunanamba lapha labahamba emakonini nakuthiwa command ukhulumile wathi sihlale emakhaya baphuma ngalana ovese bavelele egedeni basingabafika bathola igede likhiyiwe ungathini kulabo labangamuva command abachubeka nabo principal labanye bantwana babafostele kusibethe esikolweni ungathini kulabo mhlambe sesiyaphambili ngoba kuyayiwa phambili khona lenguvako kunemvumo lenguvako njengoba ushilo nje ukuthi kuyahlolwa le cha Mageba labo ke nyalo nje nangiphuma la kuwe ngisimhloniphela ulicingo lwakho nje ngathanda ubambe ngoba besesikhulumile nangiphuma lana usekhona Mageba ngikhona leadership nangiphuma lana bengikhuluma nalo spokesperson weMasolidarity Forces indzaba yalabo thishela labo itawuvakala kuleyo article ukuthi yini labadaweni wakona uma bachubeka lo shokuthi nangiphuma lana ngitavele ngikhaceke ngalaka Swaziland News Mageba ngoba okay it's very important lokuthi labo thishela labangakayi lesikolweni babe protected because we are dealing with the government le victimizer nako lesho ukuthi ke labo thishela labalelele order angeke bese bayekelelwa sebaya victimizwa okay kutawuvakala ke lapha kule article ukuthi lo tawu victimizer thishela kusibeka ngekho idolo nanamuhla utase wentiwa njani nekuthi utawubike kanjani ukuthi nangu lona sibani uthi noma ungenda kuthi eniloko Mageba nangiva lendzaba kutawendiwa vele example bakuphathe ngisandla ukuthi vele eMasolidarity Forces nakathi into ayenda atawuyenda so ke uyakhanza ukuthi Mageba labanye batawuchuba ingani kodwa ke ingani kabi ngalokuthi kube sekuphumelelwa ngamunye lokhanda sotakwenda athi ufuna approval point ahamba victimize teacher amixela REO Stabe sithine stabe sikhathi etindzaba ema breaking news Mageba kude lokunye lesitabe sikumele yeah ngoba basilabanye amagama besibili sebo breaking news yathi asilali kahle manje yathi masikamboni breaking news everything lokho Mageba sesephetha you must understand now ubhala tindzaba ukuthi tindzaba ti addictive okay nasele tindzaba bangathi for labantu bangathi bayagula so uma uyijournalist noma ungumhleli uyathi ukuthi le audience yakho ngiyengitshela ama-journalist ngithi ifuna uyitreat njengekuthi nangabe ukushaya bo-9 uthi awushaya bo-9 audience yami solayikahle breakfast so yathi ke lapho ukuthi kufuna uyilungisele masinyane breakfast kulethe indzaba so yathi ke ukuthi nakuya lapha kubo 10 sebathola kumbe seyi tea time sekuba khona nje
msatshana labatawuve bayishwabshwabula baphindze bathola ilunch bathole lapha nasekushaya bo-3 so that's how you run tindzaba mageba then uyathi-ke kudla kwantsambama kuba nemasaladi mageba kusho ukuthi-ke nasekuya lapha kubo-6 8 9 lapho sokufuna ulesa sokunemasaladi sengikunike ama-tips lebageba ukuthi how to run an online publication Lentantsambama thiba mnanzi kakhulu. Nasekuseni netantsambama kufuna ukuthi la kuseni make sure ukuthi you give direction ukuthi live libhekaphi through accurate news. Nantsambama ukuze abantu balale bakhona ukuplana kusasa ukuthi impilo yabo imenjani. So letha-ke lokungathi kunemasaladi lapho abantu balale kahle bathi ukuthi so tindzaba akufuneki mageba utithathe kancane you play a big role empilweni yabantu and you must make sure awubaphakeli into engakavuthwa. Yes, because batayidla bese seyiyabagulisa kufuna banike into losho ngayo ukuthi lena liqiniso so that they can make a decision based on facts. Into leti maqiniso nabavuka kuseni bakhanze levuke bajike yona ingiyo nayi yabayibona.